cyane. Arsenal nta kosa yemerewe gukora nabonye Arsenal gusa Saliba avuga ati twiteguye no kuba twapfira mu kibuga kugira ngo ariko kino gikombe tukibone. Ariko biracyanakinika erega biracyari mu biganza by'uko Arsenal yatsinda imikino yayo yose ikatwara igikombe. Ariko game on yarabivuze Mikelitete Birashoboka. Ese ubundi ugira ngo iyo turi kureba Premier League n'ukuntu iri unpredictable, ninde umuntu yumva ko match zano zose azazitsina muri barabombi? Buri wese afite impungenge no si ku ruhande rwa Arsenal gusa kino ruhande rwa City ntabwo twabonye se match ijya kurangira imyuno yavuye kuri Burnley ejo bundi ntabwo twabonye match ya Burnley na City. Ese Burnley y'icuri nota rimwe kwiribyera ubu mu buryo bworoshye tubijije kuri Burnley yariko biryibye premier mita bari kwicuza. City yagomba kuba yarangije match na deuxième mita baronsa amakazi menshi bateza gutsinda biranga bagakwiye kuba baratsinze Burnley iyo kabibi birenga bibiri ahubwo burya ntabwo kabonye ukazi kimwe ku busa cyane hari nkano Donnarumma bagumishije mu mukino kimwe ku busa uvuga ngo birashoboka. Ubwo turimo turareba Burnley isigaje ubwo no sinema Burnley ubwo hari izindi ziruta Burnley no. City ku rupapuro ifite match zigoye kuruta Arsenal ariko Premier League nta match yoroha. Burnley ni ibanziriza ya nyuma. Burnley yabanziriza ya nyuma. Game iracyari mu rwose. Match ziracyari gusubijyari n'umukino ku mukino. Of course umukino sinda match ya ubu ni final. Buri match yose ni final. Match ni final kipe ya Newcastle. Yewe ahantu mfite akabazo kuri Arsenal nakagira. Urumva kubera ko après tout abakinyi William Saliba barahuye ati mbaye wakabiri inshuro nyinshi nyine kuba wa mbere sibyo kandi birumvikana ndazuma pressure yishireho nyine kuba wa mbere. La gestion des émotions, la gestion émotionnelle yizo événement byiri kuko afite na match ya Ligue des Champions aho ngaho niho bashaka kureba equipe uburyo igomba gukora niko gukora kwa equipe kuko iyo City yagiye ikomanga kenshi gutwara Ligue des Champions murabyibuka neza kugira ngo ikore triple nabyo byarayigoye cyane. Rero iyo bikoze rimwe hari gihe bikunda ubikora bigenze bite uca mu bibazo byinshi mu bikwazo byinshi. Ibi ni bikwazo ikipe igomba inyuramo kugira ngo izagere ikuri. Se muri ibi bikwazo rero ugomba kubinyuramo. Izi ni situation zikugira ni grande equipe ugomba kubamo. So no gutegeza tukareba ariko chance ngiye mbona ari iracyari ku munzane byose 50-50. Peut-être avec un ascendant psychologique au niveau City kuko watsinze match ebyiri mais ariko na indi match bafitanye mais pour le moment Arsenal n'umwanya mwiza ukwerekana les muscles ukwerekana uburyo igomba kwitwara kuri iki gikombe niyo mpamvu igomba kwitwara ni grand. Ngenekereza ko umuntu uzatsinda imikino 5 utsinze imikino ya 5 watwara igikombe exactement ahubwo umuntu akakubaza nindu isiri ko yatwara imikino 5 yose aho ngo niyo bigaragarira ko niyo mpamvu game on for sure. Iyi match ya Newcastle iyo ntekereza ko nta kosa na rimwe Arteta yemerewe n'abahungu yagize n'amahirwe benshi bagarutse. Saka Calafiori bari muri groupe Timbere numva ari usigaye hanze mu bashoboka bashobora gukina. Mikel Merino waracyari hanze igihe kinini wenda Arsenal yamutse ikoze akazi muri demi final ya Champions League hari chance ko yakina umukino wa nyuma wa Champions League yabari muri squad. Ariko kugaruka kwa Saka nekereza ko ni boost ikomeye cyane imbere kuko ibitego byasaga nkaho byagoranye. Niba Saka yakize akabashobora kugira icyo yamufasha birashoboka. Newcastle n'abakinyi benshi bayo barafite ibibazo by'imvune bagiye bagaruka guhera kuri kapiteni wabo uyu musore Guimaraes yarakize yaragarutse ariko bamaze iminsi bari kwitwara nabi. Kipe ya Newcastle nayo ngira ngo sack this loading kwa Eddie Howe sinabonye babikonfirma ngo azagumara kwa guma se biterwa nuko araza gukomeza kwitwara rega birahindagurika abantu mu by'umupira. Livramento nabonye ari ushidikanywaho ariko amaze nimi ashobora kugaruka. Na Gordon nabonye adahari. Anthony Gordon nawe uhari uyu mugoroba. Joelinton nawe uhari ari suspended. Joelinton hari mu kibuga hagati nawe urimo ari suspended. Umukinnyi mwiza. Livramento birashoboka ko ashobora gukina. Livramento nawe uhari. Amaze nimi total gushoka muri Livramento. Ahubwo birashoboka yuko niyo se atakongera gukina. Amaze n'imisi Fabian Charles nawe nuko ntawo uhari kapiteni wabo nawe afite maziminsi adahari na Anthony Gordon kongeraho rero n'uyu musore Emile Clough nawe sezo yararangiye yagize ikibazo cy'imvune y'ivi ariko abandi baragarutse. Anthony Gordon niwe mbona babura cyane kuko n'umukinnyi mwiza. Anthony Gordon nawe ntawo uhari ariko birashoboka ni ikipe y'ifrustri ikipe Arsenal kabasha kuba yikura amanota ariko Emirates nekereza ko
Desire nta rwitwazo yagakwiye gutsinda uyu mukino akareba ko byibuze yazemererwa kuzashyira agatuza imbere ku murongo ku munsi wa nyuma. Ego bivuze neza yagakwiye gutsinda, ariko iyo turavye ekipe ya nyuma kuntu igora iri mu kibanza ca mbere, je match zo mu Bwongereza byose ndavyemera ko birangiye. Gusa ntoreka kuvuga umufavori kuri match, ariko mu kibuga habera ibintu byinshi, kandi ugiye kuraba ega Newcastle nta ekipe nimwe itokubaganira, nta nimwe itokubaganira, bafise umukino bari trop physique. Ntuza kuzana ibintu by'ikino ngo trop physique ngo batsinde mu madiwere, n'abantu bamaze guherekana ko bashaka gukina match kandi bagatsinda uwo wese. Ariko Arsenal nibatatwaga na pressure y'igikombe, ngo mu mutwe babone ko igikombe ari gutsinda hasi hejuru, ari giherega pressure ituma umuntu akora ibyo atokoze. Ugasanga je nategeza guhereza passe giyo kerese byo yatsinde nkaca kwitsindira ngo binyaruke ukica ibyo kize. Donc je yo pressure yone ne mfite ubwoba, mfite impungenge, mentalite yabo imeze itino munsi, sino ku rupapuro bari fofu. Bafite chance yo gusubiza igitutu kuri City, kuko Arsenal yakina Newcastle kine na Fulham, City tarakina. Yego. Burya nanone ushyizemo nk'amanota 6 wabi byagukundiye. Wenda nibyo bitego bakabibona kuko nabyo bishobora kuzakonta. Hari igihe undi ashobora gutangira gukina ari kuri pressure. Abo yapana hari igihe bwazima yageze i Londres gukina kimwe cya kabiri cya FA. Nanone senku twa double trancha hari igihe muratizo match ebyiri. Wewe nuzihusha, wewe uhawe umwitangirizwa. Irukanga ushyiremo ikinyonyo kinini cyane, sibyo? Ku rundi ruhande n'igihe umutiva ahubwo mugenzi wawe akaza agakora byinshi birenze. Ese wahitamo iki? Ngewe ndi Arsenal, nahitamo gukina mbere. Yego, ukatsinda kuko nakuyize kuri Arsenal nitsinda match zayo ebyiri za Premier League mbere yuko City kina. City zajya kuri pressure, iyo bagiye gutera penalty bura baratombora, izajya kuri pressure ya utomboye neza ahitamo gutera bwa mbere. Kuko iyo itsinze undi mushyiraho pressure. Ndakubwira ngo Arsenal nitsinda match zayo ebyiri za kandi iyo yushije ubu gifite chance ko n'igihe n'umuzamu yagutabara. Ariko ibyago Arsenal yagira n'uguciza match ebyiri. Ifite n'amahirwe match ebyiri zose ziri mu rugo, match za champion za Arsenal zose ntabwo izarenga metero, ntabwo izarenga mu rugo muri quartier. Imisigaje imikino 4 n'amakipe y'Irondere ngira ngo 3 n'amakipe y'Irondere, indi 2 indi umwe bazayisura wa Burnley, izasohoka ijya kwa West Ham, inasohoka ijya kwa Crystal Palace mu majyepfo y'umujyi wa Londres. Ni mu majyepfo y'umujyi wa Londres, Palace. Nta déplacement nini, urabona bamugana imikino 2 mu rugo aba ari avantage. Abantu bagiye gucuruza, abafana barimo babwira Mikel Arteta nako babwira Pep bati reka na Arteta umunyeshuri watwaye ibikombe byinshi, niko none abamubwira ageze i Londres. Abafana bagiye gutegereza bisi ari hakurya Kacyiru batwaretse umunyeshuri watwaye byinshi, reka na mugenzi wawe atware. Ariko siko bikora, yaga ari cyo bikora. Gusa hari igihuha muri Premier League bivuga ngo igihe yatwariye Premier League yasezera. Njye mbona si n'igihuha, yababonye voix de sortie. Hari amakuru avuga ko City yatangiye ibiganiro na Maresca. Yatangiye ahubwo ubwo yabiri kubishimana. Yayitangiye mu kwa 10 na Maresca yabyemereye Chelsea. Babyita ngo sortir par une grande porte. Yego, yabagize chance yo gusohokera mu muryango mwiza. Nibyo ni Mabutu yakoze vie Mabutu. Kanwa ari igikombe nigendere. Ariko asiga heka koko. Akuguri ariko asize equipe championne. Ngo yasize heka gute? Si ikipe igikombe. Mbona irere Mabutu yasize nuguhitamo umusimbu. Equipe yari ihari. Byose ntibirimo heka. The chosen one. Visit Rwanda, amonye. The chosen one. Abarimo prime nyinshi. Baje kubita ngo ari the chosen one. The fair one. So urumva rero icyo kintu cyo kirashoboka kuri Pep Guardiola bati igihe yatwari Premier League beshoko yahita asigira City akigendera akajya mu biruko. Nabonye ikipe ibihuha mu Butaliyani bivuga ko ngo Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubutaliyani bamwe bamwifuza ko yaba umutoza ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Eske urebye uburyana ahubwo icyo nakwibaza she uburyana niwe yatajya muri ibyo ngibyo. Uyi City ayisize gutya yaba yisize en bon fixe. Au bon fixe. Biragoye kwemeza ko ikipe yisize au bon fixe kubera ko ntago ubuzi mugenzi wawe icyo agiye gukora gusa en terme ya effectif.
yaba yifashije kinini cyane kubera iki kuri icyo kintu abantu bibaza anterime effectif kabisa mugenzi we wamusimbura wese yaba afite ahera sinzi ko chantier iri mu izamu wayikuraho muri defense urabona ko yagezamo abasore ejo bundi nabwo bavuga ko yayikuyeho wajya kuri attaque Ringaland n'abasi antuka yabagize neza yabayisize antuka maboresho ntabwo yaba manini cyane nk'ahandi hantu bijya bigorana yatuka kuri squad byaba ari ibyo ngibyo ahubwo no kumenya ngo ninde waza agafatiraho uko nabyo nibindi bindi waruzana bakavuga ati ngiye gukora ibyanjye ngiye kushambarira ibintu byubatswe ngiye kugira gute ariko yabagize neza ikindi aramutsagiye muri Premier League antuka ni figure emblématique yabigiye muri Premier League hari izina rikomeye ryarivuye muri Premier League hari ikintu cyaba kitakaye muri Premier League kuko wabonaga ko Pep Guardiola muri Premier League yaraje buhoro buhoro izina ryararyubaka ku buryo histoire muri Premier League ni indélébile ni ibintu byinshi bimuvugira biri hariya twakwifuza kubona ko haba haje undi muntu nawe wagira icyo akora ariko ikigaragara nuko ari mu bihe bye bya nyuma muri Premier League cyane kuko biravugwa cyane kandi wareba yongera amasezerano y'imyaka 2 birashoboka ko amasezerano y'ubwayo wayazarangira sezo itaha ese mu gihe yatwara iyi Premier League kuko ubu City birashoboka ko yatwara ibikombe 3 nabyo bitangaje kuko yasoza yitwaye ibikombe 3 mu kwa kabiri siko twayibonaga cyane mu kwa mbere ahubwo par contre ibyo bikombe 3 twabona ko bishaka kujya kwa Arsenal kuko icyambere yarakibitse Premier League arimo arakukuza ari no muri kimwe cya kabiri cya FA Cup ku munsi w'ejo ari na favori hose ari favori ari presque favori sho kurangira wa mugani anagiye atwaye ibyo bikombe umuntu avuga ati Pep Guardiola yabasohotse mu muryango munini gusa mpungenge n'uzomusimbura gusimbura umuntu nk'ubu bigoye burya iyo ugiye mu gusimbura umuntu yakoze amateka batari bwabone muri iyo kipe bagomba bategereje ko nawe ukora ibindi kandi bigoye burya sigije gusimbura umuswa biroroha ariko abantu babajeni nk'abanya bagomba gukompara nawe bagukompara tanga urugero mu buryo bufatika imisi yose uje gusimbura uguma mu gicucucucu imisi yose cyukinye bose bakompara nawe nk'ubu uje gusimbura Zenore ntabwo bigoye riya muri Zenore bizomworohera cyane yakoze iki bani bamukompara uzasanga uje kumusimbura n'imbere ariko gusimbura ujya avuga ngo Pepe ngo yaratsinda amateka Chelsea niwe muntu wahawe akazi ngo yaratsinda kandi ngo agatsinda full time manager watoje imikino mike kumusimbura birororeye kuko nta cyase minsi 106 yonyine yamaze hari ya Stamford Bridge reka turebe kuri Pep Guardiola mujeni wo mu Espanyol yuko mu byukuri yashobora gusohoka muri uwo muryango munini ahesheje ikipe ya City bibikombe muri rusange imirimo irirukankaho ariko City yaranamubakinze uyu mugabo ariko we niyakoze no umujeni ariko baragomba no kukubakinga buri harimo n'iki kintu kinakomeye cyo kuvuga ngo kuzana n'umuntu wiyempoza kuri iyo table bigiye kureba ejo nibwo nabonaga arimo arasharwana na United Anderson uramuhungu wa Nottingham no wareba abakinnyi ubwo urumva arabaguze bo kuza gufasha kwepora uyu Rodri bose bikajya bihomba uziko narebye ngasanga atanze miliyoni 100 kuri Anderson zaba ari miliyoni 250 City itanze ku mwanya umwe mu gihe cy'umwaka umwe wonyine ashaka umusimbura wa Rodri ashaka gufasha Rodri urebe Rienderse urumva urebe wa mwana Gonzalez utagikina Gonzalez yaguzwe mu kwezi kwa mbere umwaka ushize bigera mu kwa gatandatu atagikina yabuze umwanya haza uyu musore Rienderse arakina igice kibanza cya champion ubu ntagikina uyu muholandi arashaka kugura Anderson urumva ubwo wakongera n'abandi ba Calvert Lewin nawe aracyari mu kingayi wa Man City wa undi yitwa pana Calvert Lewin yitwa Kevin Phillips hey urumva buriya icyo kintu ni umuhanga Pep Guardiola mu gutoza
ariko no kugira icyo kintu cyo gukonvenka ababosi be sibyo nari naguze iki ngiki kisingishaka mu kijugunye mfata iki ngiki mugishyire ku ruhande mfata iki ngiki kugeza nyine ahandi y'abasatsi mu kwezi kwa mbere City itajya ku isoko ijye kuzana Semenyo na Magehi c'était fini. Ikibazo nakwibaza ni kingiye eske City itamubakinga mu buryo bugaragara nk'ubu ngubu urimo uravuga kandi buboneka iyi palmarès muri City yari kwigeraho nyine nicyo kintu navugaga ntabwo ari kwigeraho tozagizwa n'abakinnyi kuko nanone impamvu inamubakinga bimwe bavuga guti se we ntabwo yakoze nuko aba yakoze akabaha impamvu yo kugira ngo babikore ariko kugira uwo mwantreneri wicara imbere y'ababosi be igisubizo nk'ubu Liverpool mu kwezi kwa mbere abantu bose bagiraga inama mufite ibibazo mu bwugarizi bwanyu aho gutegereza sezita nino sezo bikaba byabahombana mwabikoze none mu kwezi kwa mbere ngo tuzabona Gehi ari free ngo tuzabona Gehi ngo tuzagira gute no iyo ni question buri wese yakwibaza eske City itamubakinga agakoresha ubuhanga bwe ari kugera kuri level atakina ega ntaje mu kibuga akoresha abakinnyi igisubizo mbere na mbere niwe wakivugiye mbere na mbere yarivugiye ati ibyo ndi gukora ntago nabikora muri Stoke City n'iryo jambo yakoresheje kumva ko abakinnyi nibo ba mbere bo gwa credit ari image y'ibyo ntuze yavuze ari instar y'ibyo Platini yavuze mu kutozana agakora amaji gusa nemera ko hari ibintu bibiri byatumye agira squad nziza iza buri mwaka icyambere of course ubuyobozi ko bufite gushoza sibyo abantu vorish bajya ku isoko akarwana na mugenzi we barwaniye abakinnyi abakinnyi n'andi makipe benshi kubera kuvurusi bakagenda cyo ni kimwe cya kabiri cyamufashije niwe answa abakinnyi benshi bamugirira ikizere cyo bita progression ngiye kwa Pepe ikintu kinini nagiramo progression muri career yanjye nzungukira ni témoignage z'abantu benshi bakubwira Samina sirakunda kubigarukaho cyane niba umukinnyi nka Thierry ubwi akubwira ati kuva muri Arsenal nkajya muri FC Barcelona hari kintu numvise muri football nta nizo ko gishoboka akunda gutanga image yakubwira ndi positionnement Pep Guardiola ajya mu madetail menshi positionnement pression n'ibiki abakinnyi bakubwira ngo hari kintu marge de progression ushobora kungukamo so undi wese wamusimbura rero challenge yahura nayo niyo ngiye kwanza Desire amafaranga aracyahari uzajya ku isoko bazakubakinga n'abayobozi ariko wowe ubwawe harimo abantu bazakugira confiance ijana ku ijana yuko bashobora guprefera wowe au détriment y'abandi nabyo uruva ko bizaba ari akazi bisaba ko yewe nakwifuza ko City nibikeneye kuguma hahandi hakomeye naho abakinnyi babo bakomeye kugenda kwa Pep Guardiola babitegura bigategurwa boro akabafasha no kubitegura yigeze kuvuga mbere na mbere mu bihe byatambutse ati umuntu mbona wasimbura Vincent Kompany yigeze kuvuga iyo jambo rimeze gutyo ejo bundi numva mu ninde numvise come on numuko mwibagiye umuntu wakinanye na Gabriel Jesus ku kiganiro yakonye na Rio Ferdinand bamubaza kuri Vincent Kompany avuga ati jewe ntago ntunguwe n'uburyo yitwara twese twashoboka ko ashobora kuba umutoza mwiza ko yarabikundaga ati ni wa muntu mugikina wabaga ari kuri computer arimo afata abakinnyi abaplasa mukinana wabonaga ari passionné niko yabunjije amakoze wabonaga ari passionné no gutoza kuba passionné no gutoza ni kimwe na resite ni kimwe gusa abafashije kuko twagiye tubona ahantu le dynasty zipfa Desire zigakonkoboka Alex Ferguson buriya myeka ko show ya mbere ntago ari Moyes byagiye bivuga ko yigeze gushaka Pep Guardiola yigeze kubwira Ancelotti anamubwira ati namaze kwemera Real Madrid Florentino Perez biragaragara ko il s'est précipité yo kuva mu bintu vuba so biriya bintu bimeze kuriya rero bisaba kubitegura kuko hari igihe ushobora kwinjizamo umuntu bikagorana cyane erega no kuja imbere y'ababosi bakabwira icyo cizere nuko bamaze kubona icyo uri kurakora Jesse Dick ni waba ndi umushoramari nkaguha amafaranga nkabona misi yose ndabona inyungu kubera iki Sidike baza kunsaba amafaranga nyereka indi projet ngo ndayamwine urumva rero ifoko yanditse City ku karita confiance yo mutoza yamari hope iyi nkuru nziza ye itazajya hicyasha cyoko City yabarakoze amakosa muri financial fair play nicyo kintu cyonyine cyaba kibayo kicyasha ariko antuka Pep ubari muri deba zo kuvuga ngo ese mu batoza ba Premier League
beza babayeho ari ku mwanya wa kangahe irimo deba ubu niyo deba irimo mu myaka 10 yonyine mu habaye myaka 10 yonyine amaze aha ngaha muri Premier League